malo po malo. Tako, dosta. Ok, polako samo. Ajde, u drugu. Idi prvo jedan red. Prvo ovako tu sa strane. Tako. Još malo. Tako. Ok. Jel praviš cupcake za Nanu? Da. A šta slavimo? Nanin? Rođendan. Rođendan Nanin. Čekaj da ti sipam još. Ok. Još? Hoćeš pjevat, Nani? Ne. Nećeš. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan dragi Nana, sretan rođendan ti. Krasno. Volim te, Nana. Da, volimo Nanu našu. Lijepo pažljivo, samo tako. Bravo, vidiš kako lijepo radiš. Nana će biti presretna. Presretna? Da, kad vidi kakve si joj krasne cupcakes napravio. Ona će biti jako zadovoljna. Da. Ona će reći... I vesela. Filip, kako lijepe cupcakes si napravio. Da. Ona To će će reći. zvati Cupcake Filip. Da. Da. Moraš samo iz jedne u drugu posudicu kad ideš, moraš dignuti ovu posudicu, znaš? Trebali smo krenuti. Dobro. Tako, još malo, još malo. Pogledaj gdje istresaš. Moraš istresati. Da, ok. Dobro. Tako, ok. Ajde, kaži sad. Ne, tu su ja. Ajde, reci. Nana, javit ćemo ti se kad se ispeku. Ok. Ajde, reci joj. Bok, Nana. Bok, Nana.